hai timung arong along JJM scheme pen ke klema pai palang jun movidet rong ara tom kaning Jintong constituency ka parlo chicken polling station angkang rong mandu pathuak lamalong sexido awareness la pen mass joining ajay mekede Paklong kam ke hai rong hang pathuak lamalong BJP pen mass joining program ka pedapong Aprangsi kadokawe kat news ke langara tona pantame kardom na pazreklom. Tang tepinia biotang ton pen arzuik thau. Ke haiti mungarong ara ratuma phan ke mesen ing thiru etalang ahem along ki PG aphan JJM ate jal jivan mission scheme pen PHE department atum siding ponlo. Munda crore atangka pen claim da rapita rong ara ratum lang ki jun mowe kaning ri hangjo. Singhasan constituency ke parlo ke haiti mung arong along JJM ate jal jivan mission scheme pen ke claim pipeline alang rong ara ratum jubo rong ara ratum pen ke than la tengke ASDC sarkar atum ka chariya hotna ki pialang ke jumlo sitanon JJM scheme pen adona donata pen thikbalong tilang to soklong ke pen saina ke apilo rong ara ratum Bondara swap pai balang jiklu ejon lang to soklong long sida abiyan ke lang ka belok si lingka misilo pusi rong ara ratum pen na patili do biasa ho si da bangga kamang tanglo ama hedila tumta akam bapring pade ya amena chinian de muthi keling sang ho askimen chinin ma askimen ma chinin de tamela sarmen tumangke kene hola kiling sang ho mena bangke puno keling ku Puno keling. da kamang kam do mot pachun chede macam cita langjun neglong lo malah haso lang junong le la no la so pep elok pan khedi itti ba junong le pilang hola la tengki long an mang ke tengki long an mang jumlo kala apa kalar pi ni bit lap lo mati la pai ba don pai pen lang ki pia bang hala nang le tuma hem long anta lang nang le luma nang lili nang le lang di la ni tum pen adon hem long ta le lang ni tum ka dung anta lang pu itti ba junong le lang la so pep ba lang pu pai ba lang pu bang ke ini kan kon lo so pai kisan tanggal la ke kom de mele ke 2 bosor pura dulu 2 bosor ban e phone junong lela e phong jun long lang di junong le la ko pia rong iklong da ho ichomoro ti choma rong homosi lo homosti la lang phelo lang phe aprang ne ko pia lang si jun iklo la non la pai ba lang adon pai pa podang salam de aprang ko pi lang si jun iklo ko na lang si jun iklo ko ke la lang tu chi tu ire ba ya oh lang tu la ro lang ha si jun bo la teng ala si jumlo non yu pi ko na lang si junong non non ki hola lang teng yi hola aro men do mal so amen do ro ma men do promisa pronisa ro lang si jun prong lisa promisa prong disa jiting o malang ya alang ji thing o la na sini bang chong lu po la so lang si jun nang re lo de lu ka lang si chung chung ji ta da ka chong ji da lu jun da dak lu ekdam chanim ra so na ja athai sa de lu ji nam tum ring le tu hang dun ring tan ring do ma te nal to ring ta la ring nang na de lu na la pen lo hem su ta lu pan tang ti ho so long firon la to hem su ta yi pan na bi la pen la non la pipe adon pipe e aprang ta pipe lang dulu ma do aprang ke thang ke do so ke pura lang jun long ma jun lo so so ni kan lam ning do ma ta kan kan do bu bulan bang ke di kopya sarkar lo ADC hudba ADC pura sarkar sudi hudba pas ko junong pamile de junong pamiru la bang sitabi nono bang ke la la non congress na claim ban bang ke la so lang bang ke junong pami ni pin GP lo GP bang matera so sarkar na rut so lang junong pin kimen ga de e ake me nai to wada la GP sarkar na seng mai to wada tang te lo lang bang patang te la towar malo salami ke la sada ka la lo ka phok ke jinorong far norong pa ho la li ra la black kuping towar mo amate ko pia towar ikla la ro to war rong towar chap ki thing pila lo de malang iklo he o de malang lo si junara ba be de no na kopya mosti lo ni ta ke ni chini ni putra mala da yem emisi mala da arama moti solo moti so si hason lo bu ta son ki thing pila lo de malang iklo he o de malang lo si junara ba be de no na kopya mosti lo ni ta ke ni chini ni putra mala da yem emisi mala da arama moti solo moti so si hason lo bu ta son
ting pila lo begitu. de malang lo he Oh deh malang lo. Si guna rada, beda lo na. Kopi mesti lo ni tak? Ni cini ni lo putra. Malah dah IM emisi malah dah. Arama, moti solo. Umur itu. Si Hasan lo buta. Si son. kai thani lang doik ma Ade je. men tu pe lo ka ve ke Are deh, oh lo ni kam si dalo. aprang junik long lo he Oh, pernah aja nih lo. na lang lo de junik ke Lang teng lang lo he. Aroy, pian si gimana ke teng ke. aso lang si Nah, ke non la ciklo yo ne do pen ke junong le pino no yang le tang le del ke no da. Ciklu jangan ada jangan lah. Oh, chiklo yon vet ciklo yo ne. kona lo ka heng noi ke Kon atong hen no ne pute ke le. Kena ka pona ta bang be del lo. No, nalang lo jangan. Le tu lang teng lang per pok lang si junar le. don koning lo da ke Ne tu la song pong an ke don proxy bon. don proxy Jinthong constituency ka parlo chicken polling station angkang rong mandu pathuak lamalong aru ni phai crate roxiar ni sex schedule awareness la pen mas joining a jai mekereng ponalong BJP astok bui pinnang an kangrai dona birta niletama pherang ke pen birta nang pali Nijangkar Bianglong Laka Kithom Jinthong constituency ka parlo chicken polling station Rongmandu Pathuak Lamalong APHLC Racharia Songpen sex schedule awareness la pen mas joining a jai mek padupong Labang Sua jai mekalong APHLC Central Committee pen Lamjai Sarpo Angtong Ingtikathar Samson Teron Rajen Timung Kursing Timung Bikram Hanse Anparta claim dam rapet ke thekeding atom chetongdu Jaime kalong six sedula puthak adu ya hoya puthak la pen kewangji MP kelegji hot koson pensi APHLC asong pen kache pahaiji mapu update han patini pong Mas joining along don pharu isira don thomke ba sirkep adon chingbe dun pusi birta longdu Armuki ong BJP asong apaning ka chethe ka via joksi APHLC asong along chingbe dunno lapen CC achun bang chandro terona hin pen ke damtang bajong kiri pathuak lamalong BJP mas joining a jame kibi pona hot MAC avijit kro kaning je pon Jinthong constituency ke BJP pen akaprek aparti ke avelu paputhak chandro teron pen lamwo pipong Jinthong Homosti arlo dak Rongmandu aklamalong dak Jinthong constituency committee pen patir pi pon sidak kache paham phang amai la pen chirok tong mai padopon lo la bang so mai long bang pini kato ve don pharu sira thongke pa sikep aradi ke pini chet adang jakon na pidun no pini che ham phang don lo sidak don plotang te dak dolang nasi la bang pharu sira thongke pa sikep po bangali da dok piglang sidak birta ke long bang ke damtang MSC election of hot PHLC tu bang ke dak ngar tikhang yang pu nasi pini bang dak isi dak rong ara si dak plang che oi plang som si pini dak theklong lo si litum song hin pendame la ke ningarong tikhang yang lo ta si ni ke damtang ni ta pu vertiti dak litum a phai ke chan dak ila so song long mai thai ka do ke chan la bang ke la ke ki haiji ang thekhang yang lo la ke la si ka do be pini kar biang long rat da na ke lang do na tum an phani hin pen ka chuning ri ji bang ke haiji ma hai he ma pol alam bang na tum ninga lo sat ningi be si biri ke chan no purutang la ke haiji ang thekhang yang lo la si nang le tum si ta me la so song phan ning thek tha la pen ke bang ji la MP election MLA election la pen MC election hot bang nang tum ang kur che sak thip pen la so song na tu tum pen na pe hai tum vek tha pusui ni tum ma hin pen bang ke chuning ring tum lo la pen nilitum laso nona puson amaya bang kini tum ningkan arjon ta la ke ingtonte lasi dak Jinthong homosti te pu bangkali dakar biang long lo homosti in kora throk along sa tamin tum rongso rong bodong anta doni don thom vele dosta don vele dosta ni tum hin pen bangke ka humri bang ingtonte lo ni tum ke mang bang la hello dak karbil la pen tribal la vot ke do an ke e pak dak la so song long si bang pet nang pu ke mang la hello ha la kona so ke chige be tum han kapat he ani kapat he la BJP Congress la pen kapre ka party long bang ke epak ta koson si ki le leader ji ma la bang si jise pen tum hin pen ke mang pon lo la hello constituency arlo non mat kaching thu ramu abang ke ni tum non kilometer phokep bagwag elo apana ja kiding ta kaching thu ramu ke theklong ke thang tang ang thega be to war ke dake avidet khang jang lo
non dak local MBC ke visit kru kadi asi visit kru alang election camping hut kopi mak cicak hala swat teng banang raphan cipapleng jong si alang rada phan ke cicak teng ben cipapleng thi pulute alang rada tumge lage alang long duri dia si non APHLC long wang la heng la pen ki wang gilang dak jinthong constituency ke lage BJP ke hilo lagi APHLC highway ko lahilo nitum ninge chi thedam bang ke kamat hat hexer bang lo ke charlin henta paprang pik bang scientist kiman tuman dadu bang hala tum ta non reject eloke reject bompo det along ke government tum jong si functioning pame me claim pame me cari pame me pote reject bompo lasi non kar byang long tan itum APHLC tum ke ton lo lu non MP 2024 ke di tum da reject nang pudak pen tapen reject vek po tapen kar byang long ara tum ke non ke atok anu da chini atlo BJP ke lake bepar senang eklen ke jorlok nang pidihanggi beng na jordet lo ason dak taksi ason ke jordupik di non da he ajat ason da halajak central government lo anda ke jorlok apot si corrupted party lo lake lapen kiduk aso tuman ke kipuke kiduk aso tuman kang thurji positame kiduk aso kali inut bahini atuma pansi ke paplang party bina kasi kiduk akhe tum ke tum reng lo elak kasi nile tumahin pen ke BJP a party tuman ke tuning rong arat pan tuning rilo itung vote ki pipe dia ja pangse atima hemprek ta itung manang chaklo hemprek ta na pipe dia lo what else non ajata avelo laso posi claim thek thelo na non ke do bom MP MLA tuman ta cheplang plelo lake rural lo laso posi non itum ang bong pen chingwai pamis ili tum hemprek a farman $60 farman boreng a farman development educational system ado ka institution do antame ili tum claim pon poi PHLC hadate Tintong rong to kan alang di free de alang di ke hadi kusudo hala sor ni dan tum lang to pamlong si meeting bi pulo amat alang li workers tum gundagiri pen li tum pan hada adim nang cibori desi li tum sayog ye dak singdoloy lo li tum dak masoning deng hala sor ni ta alang li kaning jar ni masi li tum don pharoisira don proxy cap armu li tum lonang supol la pen pini le thota ladak don pharoisira don thom kera tro dak chikena pias long dak BJP cintong mondolong a secretary apias sudah nili tumolong don pharoisira don thom kera isi nintum special silong nang supol la pen alang lige difu dower mati di dasi cintong long alang di wood ke kon bang alang lige chichini lo ate alang li ke cintong long ta chipuri re la pen kele lea rong si ong la abjit kro la si non ke bang ilang MEC kalilo la MP to ga alang li tum BJP dum chala ga dak cintong long ri pen mang rem back lo ga 100% rem back Paklongkam BJP Sakti Kendra Hin Pen Patra Piponsi Paklongkam ke Hairong Hang Arong Patuak Lamalong Pini BJP Mass Joining Program Kapaman Ponalong Bang Paro Isira Bang Inkoyatum BJP Songalong Kaching Be Tuna Birta Perangke Rajib Be La Penjir Song Terang Atom Pen Birta Napali Korkanti constituency ka parlo Paklongkam Dikro So Ahawar ke Hairong Hangarong Patuak Lamalong BJP Mass Joining Program Kapaman Ponalong Korkanti Mondol Committee Amepu Dolo Intia Hinpen Kacharipon Ameyalong APHLC Lapen Congress Asong Pen TOC Bang Pharoi Sira Bang Ikoi BJP Asong Along Chingbedu Mass Joining Program along MLA Dorsing Rong Hang Pen APHLC Asong Atum Ametin along ta $60 lot hui Japon there Lake Kithek Thea Posi Ametin along ta Japon Krilo Kithek Atum ke lot hui pon krikre pusi Radat Hengno Lam Thejai Pontan ke rong sore pun dekrelo alam dum da Kithek Hizi kita pontan welo di Kithek Atum ke kita bi pontan de loke nang tum school dun purga bi kita ponoi he long le nasi ke la jai katha tum ke thek thi zigzilul da dei nasi normally Kithek thi tum long chilang tu nang ni Kithek tum long le chokhana kidolong le tum chokhana ikerap pun phane tum chokhana si normally na tum pini jamborong aling bang ti bang ana tum cicini ni jamborong EPHLC jamborong ke kera aling hari natum along dam BJP pen ta ho EPHLC dang dum Congress pen ta ho ACC pen ho di tha ke tha bom lo aling rawang cicini ni
ang theke pini lo gende Hill Silver Conference apa kilo kopilo Pojonas mana pilo dia kata tanpa siksedol pangtang nangi biye enege pasar dompan ini kau baca blog Pojonas kailah malah kau boleh kembali lagi Rasa dia kalau tumpan ke angin sikit latum kardiang lo latum pan dia je pusing dipuji alnam dah dia je don maletum rasan tantan nang don maletum kardian kai among latum kacing hon nang po nang liket tega sapsuk ni liket tega sapsuk ili tu mabong si cepere nang po don maletum kali nang don maletum kecokian nang litum cepekeng mon nang po non ke kai ta ke sosa ke arleng tumi puasa lam theto thekere so meme thekere so regre kalimara non leto ame thang si jongjung ke thekere ka chekro sitala so ke thekere ke mane phan so de runira kapi me thekje ba khali lage bang han se sosa lo bang han di putop lo la so na bang photum ke angin sita alang tumke rat ke ko angin sita alang tumke rata pan rara long dapat ke haji ke rat mata the don itu Pak Longkam dikrut pi hawar ara ratama farm ake joy pen long lepata Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhang Areng pen pi pajilpo Mass joining program along Manpeng Aluhiam Manpen Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhang MP Horen Singh Bay MLA Atum Dor Singh Longhang Vidya Singh Ingleng Karbiang Long Autonomous Council Chairman Raju Tiso Deputy Chairman Ajit Kumar De Lapen EM MAC Anparata Board Chairman Pen Chenglok BJP ke Kroyara Atum Chetongdu Orkan dia konsensi ke hai Longhang kapat kuak lamalong ini don hari sira donin koi don den ini lotsik ini kita lanjut bang hari sira don hari sira donin koi don namai lasi masuk ke deng pon namai lo dan itu MP MLA lokal MLA Karbiang Autonomous Council kita itu sekitar pencegah EM MAC Board Chairman dan kita ke bang si deng pon lo BJP parti long kita lang tunagan rakyat kursi nanti bang lo penalang tumahin kita lam jai pon lo je EPSL sih tunke larapon ke kontak kantu adung saya yang deng lok sih deng porsi itu ke progresi itu maka kirlaben sih kon itu BJP long sih itu nang cepat pun BJP long sih itu nang jumpo sini itu Cingwa cing saya kan sini di polisi ini rakyat di dia long naik pap di luar selang kita ini kan sih alang kita tinggal ada polisi dalam jaikan ia bangke chief minister isi special package luar Karbiang Long isi so gedeng tu Karbiang Long 26 konsensi yang kangen long nasi hola dokmuka kan up to so jengkenda konsensi angka pilih je kalau suatu orang dengan survey bom lo lah kami ये MLA इलेक्शन अपना का petang pon dia dia pansi nona chief minister mangke lancar chief pon lo lapen moda ke hai rong so pin pulo ni phan nang pido odo ada pen stage pen jenglok development pen jenglok war pen jenglok lapen ala picnic spots pasal develop nahi pen jenglok lah hai sang dengke lage monke lagi MP election apna sit ada pon tapi sir border pun ada ni tum cingwai cing sai lo border ke do cuman kemudian di ham se siap tim to isi ada kalau tentang kamu cipi salah lo abi to se cedon si nanti ke agak sambil lo apa ke Karbiang Long along lagi itu karena kacak itu mage kopai lo itu cuman kita jadi itu mage ya long kapre kita cuman dan suseng kita konsensi long cuman itu mana pedikan dipin le itu ke bangalong le ke dulu di posisi itu bangalan pedikan alang tumbang sandi non market sih onke border market samsung ini contoh ke son komite kuisi seng border area protection vigilance committee kuisi seng lo so seng dan si ada border person kita protect itu halat to committee ban cing bai sai dalam kami
Panchayat and Rural Development Asai Campaign Langkaijan Ahawara Phan Kimesen Alang Kapajun Longjia Phan Hum Phare Sialang Tu Kapatuk Jia Phan Agriculture Board Chairman Mohon Tiswa Phan Order Alo Pilo PNRD Asai Campaign Hum Phare Sialang Tu Kapatuk Jia Phan Agriculture Board Chairman Mohon Tiswa Phan Sai Kekle Mahukum Alo Kipia Tengpen Langkaijan Ahawara Arada Phan Lang Tuk Tuk Pilo Bonta laswalang tu kitu kapatang pipa memede dajok RTI activist Mahajon Kropen PNRD Asai Kamaphan lang tu kitu kecok japothak pachinilo laswa tengpen alang tu kitu kadimaklong anta paledamlo bonta kapatang pame kalede dajok perangkia cataya long radaphan pachinilo radaphan pachini derapi humnar kep kepang bongpen hum toksike prasir kep anke tang pame pusi pachinilo Laswajok RTI activist Mahajan Kropen PNRD Asai Kamatuma Phan RTI pen lo hanglo lo ki hangateng pen ke long ke humnar kep ang bong pen hum kret trok anwet ke klem hum kret trok ke klem along pen I hum ke tang pamimi hum kret phobang ke alang junno lang tukawai kang pang ni pamimi ningkrenga hut lang junmobe lapen platform awe pusi department atum ka humri dama hot ke thek damlonga tengpen report ke pialam thia puthak Mahajon Kropen RTI ki pipen ke longa puthak pherang ke ame ki pha hot than pachini pherang ke amai ke pha alam the rada phan chi hek pen pachini ko alam the bangala phelo ke damtang penang achiklu pen nili la pen nili sang ho tum pen nili tum rada thengnu paklang lo je langkaijan area long ringwell ki pi CM ake hai pen ki pi aringwell petang te dat pu thak sin nili penang than bon lo la si puthot pinge ku klar dak ke than thui bang la phelo je langkaijan area long ake hai Dr. Tuliram CM sar alangli dampen rada phan chichak lo je nang tum dak ahawar long ki jun alang ka torado kasila so alang ki jun ki mesen ke longi phan pu nilina le tum phanang rabik bo kasi nang tum akim mesen lang jun no pu sia lang li thadak chichak te kang lo kasi alang li ke chichak te kang ateng pen si alang li ke ringwell ta pilo hala dak pilo kasi CM sar bang pilo sala pidet na phi bang nili tum ka humri lo ke long lo atlong ateng pen ke hadak penangan ringwell do sa song bong nili ke dam tang 2106 to 22 complain pilo ringwell dak ki hut petang te det la pena tangka bangta ulai la punili complain pilo so complain pi det pena phi complain pi det pena phi ajak ding tui pen alang litum la thang la so a report nang pi pe det a joine nila ko puthot secretary dak in charge PNRD alang li phamta lui pak pithulo la so ofisi a report nili long lo pini asi rar phan la so report bang nang pak lang iko je ko ansi ke chok ma ke chok chima apen isi ka manghuda me alam la putham ta dolang je asitanus etinos aringwell a complain pi det penapi kam claim clip pi det penati TV channel paper media along tin da klang lo la bang so penapi ako puthot mohon tisu aphat alang li phan hum kora hini mane 20 tunos aringwell atangka ako kipithu 44 lakhs atangka kipithu lake February 2021 complain pi ada pila tak pithu lo je la soring prabjin pen patang dam si radatum akimi alang jun long nang po kisukyun e pen lang lok pen jok nang po nasi lang bung bi lang bung lahai lang pet alang jun jok plot ji phansi lang tum claim pinang popusi nili pachening tung lo la pen la da ka cherap dun ki chok che tum officer do anstame dak ing chapen alang le tum phanta adai ki dua ting ben adai anang popusi nili kar bengotul mas council phanta pachening tung lo la pen akoi si nili dak niyeng tung je da contractor Mohon Singh Tiso aphan complain pilo writtenly la so teng pensi complain inspection damlo paper TV media kadok ko teklang lablo setami la so ang bong ing chapen alang litum phanta adai ke dua teng ben adai anang popusi nili kar bengotul mas council phanta pachining tung la pen akoi si nili dak niyeng tung je da contractor Mohon Singh Tiso aphan complain pilo writtenly la so teng pensi complain inspection damlo paper TV media kadok ko teklang lablo setami la so ang bong
isi manghumi me la pelo je alang li phan bang puthot aku nong ACP thurong dui kuti ni sose atangka ke chopang lim dera phita aku nong ACP thurong non ke dobom nili kachinia teng blotang te Karbi Anglong Autonomous Council along ke do department agriculture along si board a chairman along lipan ke bi nasi lake kupuson lo nili tum kama thadam nang kokpo ke laga nasi nili tum la puson plote ma thadam nang kokpo ke claim ke chok che ke chopang lim rar phan ka chong thui banglote BJP along ke mante CM ake hai Dr. Tuluram Longhang sara sarkar along mangke that's our side long dun po anong I long po pusi nili tum ke non matha nang kokpo tumta a hokpet ke claim lo la so sarkar ke punili tumta isi ininga che the dung nangi asi pini phereng ke mai ke phai ke lai lo je pini pen ke nili le kan ni kali lo phereng ke tum le kan ni kali lo bang department tum sik ni lo a hok lo di tum ke claim pe tang te de ke claim tang anda chok che pu bang ke department tum sin ni lo apen pini pen ke la sin nili la so alam ana bang ke rata phansi pachini lo alang le tumta langkai jana rata tum sitame alang le tume thang wang pen office sitame la so alam mangke chingki chan pen ala dak kapit chunji phan alang tum bor inang popusin ni likan chunri lo asi pherang ke mai ke la pelo Karbi Nationalist Youth Council mate ke NYC hin pen pini arni kangsam por phai ke thoma por malom pen adu ya hoyalam ki pen adu ya hoy ke do arara tom jo parni ka phere nanga pothak dipu press club along pen pherang ke mai ke pha Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Karbi Anglong along ke bangke methangan ya pha mate keli kan hot ka tu pahai ji apha chon Sita me adu ya hoya long tuluk dalam pemona kedua di malon pini arni anta kakumidam avena lasi lake give and take polisi patun puke klangdam lapen block 1 block 2 upon disputed area pusi khoklo give and take polisi ko pusi Karbi Anglong na phang for the pen ke klem haima lasi council kataria tum prap pen harukri sirke bra foke bra isianikan nakip yateng on hip nang cipu sota pen kerang kiamaya nok pen pachini pong la non malam border area malam sulung soda apukha lasi nang itu mahin pen tu your esteem media ni tum ka ding nong ara kan son son yalam ke ka chini yang ka pundo pasi ning kelo nang tum sedang isu ka telekas pun po se lasi pinpur ame lagi batu chini golo pinpur ame Karbi Anglong la pen west Karbi Anglong ke well defined valley boundaries do la bangso a boundary ka demarcate ke lage 13 April 1951 से demarcate lo la pen Meghalaya la pen chenglo Assam mate itu nang Karbi Anglong district ke chipla pe lo hal bangso ningkan si chipla pe lo la sin non apol ka chipla nahi ta lo thang la lo la sin non ke la bangso non block 1 and block 2 kapar west Karbi Anglong lage disputed area gali lo lage bon sa me Himanta Biswa Sharma alangli ya methan political gains phan mate North East Democratic Alliance alangli ya chief convener ke dorji phan alangli ban Karbi Anglong stakeholders adomen chinti ke pen jetha pin consult pin si alangli ke damdan anikan 29 March 2022 anikan alangli Sini state sangbong MOU chitok kondelo lagi Sini state sangbong la Gadis Meghalaya and Assam kalau kan so MOU long mengala son hello ke tokon na ke de block longkre hini dim pang thekon lo long out of longkre hini dim ke longkre thok ke pachuni bangke latum resolve lo bisi paklan kasi doi bangke as per reports kama tenge by next month alang itum la so second phase ke tokon ji bodo so the main sining du me mela mangala hello Karbi Anglong ke disputed areas ko kan ilo work so me Himanta Biswa Sharma alang li bangke kalau bangso MOU long bangke disputed area pusi paklan ko long lo kalau bangso disputed area ko paklan konde ta join non bangke border area malonge suduk sodak la puson si dolo la pendama soduma pinangan kasik sak dolo amega lu jangan kitin la puson si nilitum kai kiban ta midian long dolo asi ladak nilitum ki budam ji kang tung bang kelake totally Himanta Biswa Sharma led BJP government alang itu adai dolo alang itu pinian ni jong si hala bangsu again disputed bidam di dera sonde Meghalaya tum Karbi Anglong along ri Karbi Anglong asolong vang heda jipol mon sa tame alang itu la puson Biko ka join si binyani ke Karbi Anglong van pen suluk soda atumon ke pajak putusan ta dulu pen ka choto ilun abijit kro la pen chenglo MLA Rup Singh Teron alang ya dulu kasi alang itu jong si disputed area dari pelotan ke hal Assam government ke sing a disputed
kapal lang han regional committee lo people lo nai la bang first and foremost alang itum stand je paklian nai alang itum pinya ni chief minister man chinki je than benjala bang ke disputed area kali nang itum parlokon ni jonte kambing lo mara ta sumse de jikol so mi alang itum bang ke non komat man ke han localing komat man ki claim ta baling si bidun bela bang chok chere di alang itum non pora counter claim bidun ke han sob why alang itum non pora counter claim ki ade dan la bang ke kopi lalang itum ke cepat lang ke joy kan to alang itum ke cedon dun dokok lo labang so lama putra kalang itum karbing long alat ha kerajak pen percini nanti kan dako karbing long di alang itum si kacau jor lapen aku ni kurang itum labang so claim ke akimi ilang kali to nari itu lakai claim ke khasiat tumbang ke alang itum expansionist mindset made along ri kacepat heji po mindset pen cik damtang anika 1972 pen alang itum ninje bong lo seta me halas hot benta kinana sarkar banglo dam lo seta me asitina sarkar le bang seta me counter claim bidon bom seta me non aport bangke counter claim ki bidon ji alar alang itum claim long non bangke chidon dun det ko joini si disputed kusei pinchong det la kuson nang mandet asin ni ki pukan tum karbing lo thomas council ki thing ding la pen mp ke ha gala khai longri ke iphong le ki birtan lo kolatan te monom phi ki do thuli dang ching jogi buda lam bilu sera party ke pini do pinawa be la se khai longri ke above party si nang tum mat ka ponangi Balipothar BJP Mandal Committee asa Hemalong Pinyada Por Paikri sia Pormalong pen Mirlim Vio Group atum pen Patra Pipongsi Self-Help Group atuma Phan CKKP Mirlim Vio Group atum pen Self-Help Group atuma Phan CKKP pona sayalong aluhi sarpoman pen Sarupothar VDC Chairman Silar Sonrong Pi Chetongdon Anparata Jivika Sakhi Basa Ronghangpi Posu Sakhi Maluti Singnarpi Lapen Self-Help Group along Ameipi Junbang Phiatum Pen Chenglok Claim Bang Phiatum Chetongdo Tantenan Malong Sopora Phan Biruta Mo Ington Iksenang Nang litum han an kacetun sedang Japan theng la pen tangka katuri la puson do ikma jongsi do pulutang ti non pen ke matha chipasung iknang lelo Surya Sigdi Company pen kason sepon Surya Wodistopo along thu jongsi nang litum ninghang pulote ilitum Caribbean long along di Purong Supi Kareng bus stand Bay Computer opposite of IS office Lamding Road Engjai Hotel along Joy K pen long ekji Aprang ne la ente ko bangke anisi baru ini akheng baru ini punya di pulau ke baru isi pun teknik pengisian ini non apa la seksi ini ke hamna kau di temen non ne la use look bangke 100 rupees akheng ta 2-3 days nang bangke asik kado kowe according to trans temen la teklong ten la penangkum ninghang protong te la mesen ini lo protong te nang humbi ikamen Labang sualong tu lake theng hongi hong thom vet penta han an chotun chudang iun la si prapjin pen humri na big non engjai hotel along an so se kachini thule thorjia phang 6007108666 a number along humri ignore আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Dihena mo phit puthot biruta long bang tweak long Team dongka mukam pen patra piponsi adu ya hoya long suluk sudaga tomon ke japen kisung ke pho ara ratuma phan kirap kapajra dama biruta nangli Team dongka mukam pen adu ya hoya long kisung ke pho ara atuma phan kirap kapajra dama long West Karbiang Long Labor Union Ameipu Manav Kramsa West Karbiang Long Chamber of Commerce Ameipu Michael Kramsa Board Hoi Bazar Committee Bitung Ring Thama Youth Forum Rotsai Klem Bangphu Andreas Hanse Lapen Pinnaan Asong Chingrum Si Team Dongkamukam Puamen Pen Jasemet Chamber of Commerce Ameipu Michael Kramsa Hin Pen Jalin Ponsi Kedam Tang Aru Nifai Cricket Home Ajo Pang Thek 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 Ot Lang Latum Lang Ning Kreng Arong Along Edon Hemepia Hem Me Ke Chua Dimalong Lapen Ahoya long suluk sudah ketumon pen coklem sudam long le kang cir kilang et pen kisung kacetong nangarong tadu lang su la pen lang keroy arong along an humri damsi sang han he hui kerap pajerdam
Kirap kapajir ponlong lake dong kamuka malom arat atum masap-sap kacirung kacirek pensi pajir ponlong lopusi alang litom pen than pachinipong. Labang su asayang deng pondet api alang itu mabitung pen kedam tang aru nipai kri siarni Meghalaya cemang atum ari deng pen ahoya lama putak arenga hukiso dunang Albert Sontimunga hemsitame kahumri padodam. Non sige hoàn là là si sang dari lubon itu non tum si wan lo la si tum non si non sige keron lang la si ni nilja tulang ni delang yo si Lake nangarap lo nong kapen wang la si nang tum wang lo la si ni tum misal lo si pipilo ni nang tum wang non nilja tulang de rong si pan si nangarap kang lo si nang tum nang than lo si misal lo tum nang ngai nó churu lo tum na neng samjin lo tum na nom ngai sắp sụp bọc đar cái đồ pen xích sạc được chân lo mà xin tum na nó tum thon nang kerap lo nang hon lo tapi nó tum hanta nang tum hanang churu dun lo neng samjin lo tum han tum na nom cái kam manta lem thik the dam thik the isap lo irui marui ni rui ablang rui cái po chuklam set dam bete rong se dukur la ma ke katap la pulok lo ma kat ta thik the lo yo bang si rong se duk rong lo kat thai pu ta hem ta chung hon nang ko wi ma chu ki jun la pu ta kasik sak du lo borong lo du lo hem tun tin da la pu sik sak du lo ani wang ta an si long dim si quang som hup lo kat ta hem ta si hai he de khon Esker Binglong ala bangso adu ahoy long niltum kedam tang pensame suluk sudak teknologi pini dak dongka isi local committee la sondo la pen niltum dak Wesker Binglong Chamber of Commerce do la pen kapreka song do mo pajithanang samiltum Chamber of Commerce bangke puangtung mate kapajir pini ke bang bangke niltum anika ong pele chistiklong putakali sitame etum tumi chingwailo pini la son banglo sitame la jidu ke phowek wek atum phan di latum phan litum ning ke me pen la pen itum ning kang sam pen mate ka cherap dun pen chakong horang bangel itum theke de los tame ke kichu kijun hormu itum ke dorde ke phuphe pen itum la sang han dali pen chenglok intil hai tame itum bangke pini along same arong same itum pi pa jirdam long lo la pen hada kisung ke phowek la pen la non nitu karbia arong hadak ni somne rong ningkreng arong prinon hadak tado hadak kamel itum palidam lo lapen dak rong ratum pen itum bidi sore non e prangke bangi lapen non suluk sudah ko sonsi ke do ke thak ngi mal hai lam tamen itum Chamber Commerce ho pen lapen dong kamukam tim ho pen samit tum than tekang lo ni ile tum lo bangso tong se kot pen ile tum chisik sipin pen stame rong ruk pen sang han do an samit tum kachirung cherek pen bin la bangso adui hoilong kisungi polong ile tum nang komri lagi ni tum ningarong parpik lo lapen ping labang so adui hoilong kisung ki phok penang anarat tum chethanun lo je ladak penang an kisung ka dore hormu son do ulang lapen nile tum mu pen ta dak bani ban chethanong lo ladak adui hoilong ki do abang ku bang fitum same ai hak tum bang ke la voter id ai hak tum bang ke duita dokok riti hini dokok riti ayak to mangke Meghalaya long ta dokok ayak to mangke Karbing long dokok lasi hala tuman same to mangke pomot cingki than kang lo la Meghalaya long pen ke do tang ala voter id an mangke ang tomsi pache cancel lap nang po padilet lap nang po lasi ako Karbing long permanent hala so voter id bang se la tuman ko pache sedam ti thorang po pisi hala tuman than kang pamilo rong sor tum se tame mane ki pupara lam le ki chulong le ki jun long le ang kungan se tame pini nang ke lelo si hala solong nilitum samya sab baka chirap thegje phan pusi pinier ni banglo lapen nilitum ha rong ningkreng pen nangcheng si non ladak bangke tadulang so an setame nilitum nang pale thulo lasi pini labangso a message nili kadok kave karbiang long arad phan kipi kang tung ke lahelo je kisung chumang tumpen kachepo kamne cheteng thengke joparni ta jurje la pusonsi wang bom lo lapen ladak arata tumaki sung arni wang sinang bat bom lo lasi kaddo kave karbiang long arata tum setame
pini nili tum ke wang ason dak thak is ves akar bi tum sita me nang litum aham phang asong do an kadok kave NGO pen ke chenglok kadok kave arad atuman sita me nang litum ning ke me pen mathara nang litum sita me kadok kave pinila dak arad aphan nang kachi rab dun je phan nang litum sita me keng kam che jor nang ji pusi nili hin pen chuning report athema pinila dak ki sungela helo non ke muni datum sahai ka chutikia por sahai ka chutikia por pusita me muni datum amethang asai cheklem long lesi jopa ni ladak chumang tum wang der na pu aju kenang solo nona sorna por bang iri tum kachi humri bang kenang solo nona sorna por bang iri tum kamat ha bang kenang solo posi iri tum methangar along riyong iri tum cerai kom thek thek pulo tala iri tum chokche asi iri tum kacerai kom ji pan bang kenang so lalo la pen geli tum Karbenglong autonomous council tum si tami nangli tum ning bang cepar jang tha Karjulong pen ateng bang kenang li tum lai adu ya hoy bang nang kachi humri bang kenang so asi nangli tum ning ke me pen mate nangli tum methangara da phan kaching hon pen kajin su pen nangli tum ke bang ji bang kenang solo tim Karbenglong autonomous council CM tilarum bang pen chenglok ri tum Karbenglong long ke do tum an sitami ri tum na sona por bang ke ri tum mat ha pe meaning posini tum pini la kache tongarat ke don tami la so teng sini tum pachini lo la sinangli tum MP pen chenglok MLA pen chenglok sitami ladak adu ya hoy bang ke non sodak pen ladak ilitum apor ateng pen ilitum la kapachok erji phan ma kenang so Lakhain kora trok Duarbagori constituency ka parlo Lokhiram hanse arong along aru ni phai kre trok siarni ASDC asong thomke ra trok siang deng amahang ke thegarni ASDC Kaziranga district aru atum penta katalon na birta pherangke pen birutena poli Ada por phai kre sia por malom pen Kaziranga district committee ASDC asong atum singrum si Lokhiram hanse arong along ASDC asong amahang ke thegarni talondu ASDC KSA lapen KNC lamakang therapy meita padupon ASDC Kaziranga district committee meipu Rajan Hanse pen kachari pona meyalong ASDC phulki mu lapen hemprek ke hang kachesong phulki mu heihui than pazermi pen me mesen pen pachun pon Asik yang mah asik yang mah Lalu ningkan thongkep praner kep kicok pen la lama kang thur bangke thongkep ra troksi anang ding ASDC hempre ke hang song ASDC autonomous state demand committee la bangsu sajai mexi pini bangke arni ke thelo pini arni helo 1986 17 May arni si ASDC program hang patheklo hala bangsu ke pathek hut bang stame lochalia song KSA la pen karbinim su ching thor song KNC tun chirap dun si hala bangso movement sa bang krepen pini ani stame chiu in pin pen la song thom bangke do thip klempon thip la sodolo la si pini ani bangke ani ke thenai ani lo la pen la bangso puthot ako kachi song pon thuji hala bangsong ang thun stame pini ke chengpon ani lo la si la daksi la lek stame la si cheprai lo hala bangso pen stame noninkan thongkabra troxy an choklo sita mane ASDC KSA KNC tumna nang chara dundo pasi pini bange parallel aplek si bungponai kusi tongsulu pensame la sini tumstame Kaziranga district committee angkang anke kali sidame Kaziranga district committee in direction ba la sob ating pensi ke organizing pensi Duarbagori apart mate ladak pinan dak bikheke longko hanse asor da hoi gedu abang pu bang pitu na chitong don onglo tame dai huri dai thor penas tame dak kijabang putung na chitong dun lo basi labang so ating pen sipini bangke labang so ajai meke keding pot lek kehus tame lasi la KSA hin pen tame aku KNC hin pen tame ini labang so plek bangke papang jar pono nonna MP election tani nangli bomno la so hayu panta na pen asong pen gatisik pono sundono la sono mat ke chisik bangke dovek lo MP election phan bangke koson pen atwar si labang so claim dunia bahan bangga cingwai bomlo stame ASDC dat pensi amuka pensi pacedanun po stame la bangsa bang cingwai pon pela la pen hoitu akaprek itum a regional atum pen ba akaprek hoitu pene kachirap stame dukok tahela so ban bangke kachingwai so pon du bomlo la pen asama danglong stame akaprek hoitu pene
jirpo kaci biason laso momen hang rapet hemprek labangso nanat lam kacedon laso hoitu lahai stame dokoklang lasi stame claim wekpo lasi mo hala bangso hosi pene airlines dokok tang ho ba pene pustambange labangke mo kaching ba laso non apornang le hosi bang chichini po stame non bangke ha muka song pensi airlines si dokok po itume thurun ret po pustame alam thebela tami ki thuruni phan si it kachirai duni phansi kabori dolo lason saksi non bangke ki Tang tipinya biurta bangla ponsi kang tonik lo kadu kaweta domithak me kurwang thu